Dobar dan svima. Mi smo učenici srednje škole Dalj iz Dalja. Došli smo ovamo kako bi predstavili Milutina Milankovića. Pa, Milutin Milanković bio je građevinski inženjer, klimatolog, astronom, svjetski uvažen znanstvenik. Ko je zapravo bio Milutin Milanković? Obdaren velikim znanjem i širokim interesovanjima, Milanković je nesumnjivo jedan od najvećih svetskih naučnika 20. veka. Njegovo životno delo povezuje niz naučnih disciplina, matematiku, astronomiju, geofiziku, geologiju, meteorologiju i klimatologiju. Radeći u vremenu pre pojave kompjutera, Milanković je kroz decenije mukotrpnog rada razvio jednu od kapitalnih teorije savremene nauke, matematičku teoriju sunčavanja Zemlje, a borba za njeno dokazivanje trajala je godinama nakon njegove smrti. Ovo je priča o neobičnom životu genijalnog čoveka, koji u mislima putovao kroz prostor i vreme, milionima godina u prošlost i u budućnost, i razrešio misteriju nedeljnih doba planete Zemlje. Milutin Milanković bio je građevinski inženjer, klimatolog, astronom, svjetski uvažen znanstvenik, poznat po teoriji ledenih doba, koja povezuje varijacije zemljine orbite i dugoročne klimatske promjene. Ova teorija je poznata pod imenom Milankovićevi ciklusi. Srpski astrofizičar Milutin Milanković najpoznatiji je po jednoj od najznačajnijih teorija koja povezuje zemljino gibanje s dugotrajnim klimatskim promjenama. Tim riječima, američka svemirska agencija NASA na svojoj web stranici na ramenima divova, posvećenoj 15 velikana svjetske znanosti, opisuje Milutina Milankovića, srpskog klimatologa porijeklom iz Hrvatske. Rođen je u Dalju 28. svibnja 1879. godine u uglednoj obitelji. Milutin nije redovno pohađao osnovnu školu, nego imao privatne učitelje koji su dolazili kod njega kući. 1889. godine položio je sva 4 razreda osnovne škole u toj godini. I velik utjecaj na formiranju Milankovićevih osobnosti imala je njegova rodna kuća, to jest njegovo okruženje, posebice veličanstveni Dunav koji je protjecao pored njegova vrta. Evo ovdje vidimo dvije fotografije. Prva fotografija je porušena, kuća poslije rata, rodna kuća Milutina Milankovića, a druga fotografija je obnovljena kuća u kojoj sad muzej se nalazi. Evo ovo je jedna od svemirskih soba u kući Milutina Milankovića. Godine 1889. Milutin upisuje realnu gimnaziju u Osijeku, zatim upisuje studij građevinske tehnike. Nakon samo 6 godina postaje diplomirani inženjer, a 1904. godine postaje doktor tehnike i znanosti. Od 1905. godine do 1909. radi kao građevinski inženjer u nekoliko bečkih tvrtki. A afirmaciju stječe kao projektant armirano-betonskih građevina. Prijavio je 6 patenata, od kojih su svi 6 bili prihvaćeni i na osnovu njih su izgrađeni mnogobrojni objekti na području tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Na poziv poznatih znanstvenika Jovana Cvijića, Mihajla Petrovića i Bogdana Gavrilovića, Milutin napušta tadašnji posao i prihvaća posao kao profesor matematike na otvorenom univerzitetu u Beogradu. Taj posao radi sve do umirovljenja, ali u međuvremenu on je izabran kao redovni član SANU, odnosno Srpske akademije nauke i umjetnosti, i dopisni član JAZU, odnosno Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, te je tako proveo Prvi svjetski rat u Budimpešti, ali tada je bilo dobro vrijeme za njega jer je objavio neka svoja najznačajnija djela u životu, te je tako i sudjelovao na međunarodnim znanstvenim skupovima. 12. prosinca 1958. godine Milutin umire u 79. godini života. Njegova želja je ispoštovana, te je on tako premješten. Njegove mošti su premještene u grobnicu u Dalju, zajedno sa svojim roditeljima, braćom i sestrom, te brojnim precima. Među njima je bilo i generala, i oficira, i ratnika, i seljaka, i narodnih tribuna, pronalazača i filozofa. U
U skromnim uvjetima uz pomoć samo papira i olovke on je uspio matematički objasniti uzroke, nastanak i trajanje ledenih doba na Zemlji, zatim je dokazao vezu između nebeske mehanike i klime na Zemlji te postavio teoriju pomicanja sjevernog zemljinog pola. Problema. I to iz sferne geometrije, nebeske mehanike i teorijske fizike. Na samom početku svojih proračuna utvrdio je da količina osunčavanja delova površine svake planete, pa i Zemlje, zavisi od 3 parametra same njene orbite. Odstojanje perihela od tačke prolećne ravnodnevice, nagiba ose rotacije i ekscentriciteta Zemljine eliptične putanja oko Sunca. Astronom Johannes Kepler prvi je u 17. veku dokazao da se Zemlja na svojoj orbitalnoj putanji u određenom trenutku nađe u tački koja je najbliža Suncu. Ta tačka naziva se perihel i tada je Zemlja udaljena od Sunca oko 147 miliona kilometara. Suprotna tačka perihelu je Alter, najudaljenija tačka, i Zemlja je tada udaljena od Sunca oko 152 miliona kilometara. Na svojih putanju oko Sunca, Zemlja 2 puta u toku godine dostigne tačke koje su podjednako udaljene od naše zvezde. To su ravnodnevice ili ekvinokciji. Ravnodnevičke tačke tokom vremena menjaju svoj položaj. Da bi jedna takva tačka opisala pun krug, potrebno je vreme od 22.000 godina. Ovaj ciklus kružnog kretanja pola ekvatora oko pola ekliptike u toku 22.000 godina nazivamo ciklus precesije. Drugi element rešenja problema ledenih doba vezan je za nagib zemljine ose rotacije prema ekliptici. Milanković je uvideo da je promena nagiba zemljine ose rotacije od izuzetnog značaja za promenu klime. Ugao oko ose rotacije Zemlje zakljupa sa njenom vertikalnom osom danas iznosi 23,5 stepeni, ali taj ugao se vremenom menja. Kada je nagib ose rotacije veći od 23,5 stepeni, polarne oblasti primaju veću količinu toplote. Led se povlači i zadržava na prostorima koji pripadaju višim geografskim širinama, odnosno u područjima oko severnog pola. Kada je pak nagib zemljine ose rotacije manji od 23,5 stepeni, polarne oblasti primaju manju količinu toplote od Sunca. Led sa severa kreće da se širi prema jugu i tada, jednostavno rečeno, nastaje ledeno doba. Primenivši svoj matematički aparat, Milanković je našao periode koji odgovaraju vremenu od 41.000 godina, tokom kojih se nagib ose menja u opsegu od 21,5 do 24,5 stepeni. Treći element rešenja problema ledenih doba odnosi se na ekscentricitet zemljine putanja oko Sunca. Zemljine putanja oko Sunca se u toku vremena menja, od približno kružnog do elipsoidnog oblika. Ove promjene se kreću od 0 do 5% i to se prema Milankovićevim proračunima dešava u ciklusima od oko 100.000 godina. Precesija, promenljivost nagiba zemljine ose rotacije i promenljivost ekscentriciteta njene orbite predstavljaju 3 dominantne ciklusa koje određuju klimu na planeti Zemlji. Danas su oni u nauci poznati pod nazivom Milankovićevi ciklusi, jer je on odredio njihovu periodizaciju. Da bi kompletirao svoju teoriju, Milanković je morao da postigne i drugi cilj. Iz Newtonovih zakona, iz kojih se i razvila nebeska mehanika, Milankoviću je bila dobro poznata važna uloga zakona širenja toplotne snage Sunca. Količina toplote koja sa Sunca dospeva na zemljinu površinu zavisi od kvadrata rastojanja Zemlje od Sunca, ali i od ugla pod kojim sunčevi zraci padaju na određenu površinu. Milanković je smatrao da bi trebalo da bude moguće matematički izraziti raspodelu sunčevog zračenja, odnosno sunčavanja na površini različitih planeta. Ovaj zadatak se u praksi pokazao izuzetno teškim. Planete se okreću oko svoje ose, kruže oko Sunca, klate se i naviju, i svaki njihov pokret ima određen utjecaj na zračenje koje primaju od Sunca. Znao sam da taj posao nije lak i da će trajati godinama.
No, to mu nije zaprašilo. Bio sam mlad, bolje reći, u najboljim godinama za takav poduhvat. Milanković je imao svega 32 godine i bio je uveren u svoju snagu i budući uspjeh. Moja soba za rad na univerzitetu je skromno, ali ugodno utočište. Tu čitam, razmišljam, sanjam. Kroz veliki prozor otvara se divan udik na tunel i preko njega. Tako vidim kako godišnja doba prolaze jedno za drugim. Uveče ja primaknem na slonjač do prozora i posmatram zvezdano nebo. Pojavi li se koja planeta, ja odletim do nje da bih rezultate mojih matematičkih ispitivanja o klimi planeta kontrolisao na licu mesta. Već 1912. godine Milutin se počinje interesirati za proučavanje solarne klime i planetarne temperature. Posjetio je svoje vrijeme radu na ovom polju, objavio je monografiju o ovom problemu 1920. godine u Parizu pod naslovom Matematička teorija termičkih fenomena uzrokovanih sunčevim zračenjima. Rezultati ovoga rada su mu donijeli značajnu reputaciju u znanstvenom svijetu. Poslije svih ovih priznanja, Milanković je 1927. godine pozvan da surađuje u dvije važne publikacije. Prva je bila priručnik iz klimatologije, a druga je bila priručnik iz geofizike. Za nju je napisao uvod Matematička nauka klimata i astronomska teorija varijacija klimata. Objavljen 1930. Na njemačkom, ispričavam se, a 1939. Ovdje je teorija planetarnih klimata dalje razvijena sa posebnim podacima o Zemlji. Za drugu knjigu Milanković je napisao 4 dijela, razvijajući i formirajući svoje teorije. Teoriju sekundarnih pokreta zemljivih polova i teoriju glacijalnih perioda, tzv. Milankovićevih ciklusa, koja se temelji na radu Jamesa Crowella. Svjestan da je njegova teorija solarnog zračenja uspješno kompletirana i da su papiri koji se bave ovom teorijom razbacani u više radova, Milanković je odlučio da ih sakupi i objavi pod jednim naslovom. Pred sam početak rada u Jugoslaviji, 1941. je završeno tiskanje obimnog i najznačajnijeg dijela Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba. Na 26 strana objavljeno u izdanjima Srpske kraljevske akademije. Tu vidimo prvu stranicu tiskana tog dijela o Kanon osunčavanju, koja je tiskana u Beogradu. Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Milutin Milanković učestvuje 1923. godine na Kongresu pravoslavnih crkava u Carigradu. Tom prilikom predlaže skoro savršeno rješenje reforme Julijanskog kalendara, koji od Gregorijanskog odstupa za jedan dan tek 2800. godine. Milankovićev kalendar iz proceduralnih razloga nije primenjen. Do 1930. godine Milanković izračunava krive za 3 geografske širine, 55, 60 i 65 stepeni severne hemisfere, smatrajući da su te širine najosjetljivije na promjenu toplotnog bilansa. Posle punih 100 dana besprekidnog rada dobih svoje račune i nacrtah grafičku predstavu njihovih rezultata. Moj se dijagram sastojao od 3 zupčaste linije sastavljene od pravih delova, od kojih je svaka predučavala kako se u toku minulih 650.000 godina menjalo letnje osunčavanje uporednika na 55., 60. i 65. stepenu severne geografske širine. Dakle, Milanković 1930. dovršava i treći cilj svog naučnog plana. O veličini njegovog poduhvata najbolje svjedoči podatak da je Milanković poznat po sistematičnosti i preciznosti radio neprekidno oko 15 godina. 30. godina Milanković radi na postizanju svog 4. cilja.
izračunava u kolikoj će meri ledeni pokrivači reagovati na datu promjenu sunčavanja. 1938. godine objavljuje svoje rezultate pod naslovom Novi rezultati astronomske teorije klimatskih promjena. Geolozi su sada imali grafikon sa koga su mogli da izvuku granične nadmorske visine ledenih pokrivača za bilo koje vreme u toku poslednjih 650.000 godina. Pošto je postigao sva 4 cilja svog naučnog poduhvata, Milanković je smatrao da je njegov kozmički problem rešen. Nastala je rasprava, u kojoj su mnogi evropski naučnici tvrdili da ledena doba nisu pretežno astronomskog porekla, dok su drugi naučnici branili Milankovićevu teoriju. Sve to dovelo me je na zamisao da sve svoje dotadašnje radove o paleoklimatskom problemu prikupim i objavim kao zasebno delo. 1939. godine započinje rad na velikoj sintezi svoje teorije. Svom kapitalnom delu Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primjena na problem ledenih doba. Kanon sadrži celokupan Milankovićev životni rad i odražava svu njegovu naučničku temeljivost, sistematičnost i upornost. No u jesen iste te 1939. godine, napadom Nemačke na Poljsku, počinje Drugi svetski rat. Kanon osunčavanja Zemlja odštampan je na 600 strana velikog formata. Aprila 1941. godine u jeku rata, 4 dana pred napad sila osovine na Kraljevinu Jugoslaviju. 6. aprila bila je nedelja, rano izjutra, probudi me Hristina iz sna. Ustaje, bežimo, dolaze nemački avioni. Izbjegavši smrt od avionske bombe tek za koju desetinu sekunde i čuvši glasine da se nemačka vojska približava sa severa, Milanković i njegova supruga Hristina beže i nalaze utočište kod njenih rođaka. Srce me vuklo u grad, da vidim što se dogodilo sa domom naše akademije i zgradom štamparije. Zato već 5. dana, posle uobičajenih naleta neprijateljskih aviona, siđoh u centar grada. Zaprepašćen, vide dom akademije pogođen razornom bombom. Uputih se zatim do naše štamparije. Štamparija je bila potpuno razorena, a pod bregom ruševina sahranjeno celokupno zdanje moga dela. 2 dana kasnije uđe neprijateljska vojska u varoš, a ja se sa Hristinom vratih u svoju kuću. Maja 1941. jedan automobil zaustavio se pred našom kućom. Iz automobila izađoše 2 nemačka vojnika, po izgledu oficiri. To su bili đaci mog prijatelja, Wolfganga Sergela, mladi geolozi, kojima je Sergel naredio da mi isporuče njegove pozdrave. Ispričah im šta se dogodilo sa mojim delom, pokazah im jedini sačuvani komplet njegovih odštampanih tabaka. I tada mi pade na um da ga pošaljem Sergel. U Freiburgu moje delo neće propasti za nauku. Moja knjiga nosila na sebi žig svoje istorije. Opširni prikaz Milankovićevog kapitalnog dela objavljen je u jeku Drugog svetskog rata u sred Nemačke, što je ironija istorije, ali i priznanje pravom duhu univerzalnih vrednosti nauke koji ne poznaje političke podele. Znanstveni genij Milutina Milankovića dobio je nesumnjivo međunarodno priznanje 10. prosinca 1986. godine, kada su u časopisu Znanost objavljeni konačni rezultati opsežnog petogodišnjeg projekta, čiji je predmet bio odgovor na pitanje jesu li Milankovićevi proračuni bili točni. Tada je utvrđeno da su varijante zemljine orbite indikacije za ledenih doba. Milankovićevi radovi tada su postali predmet intenzivnog izučavanja timova stručnjaka, budući da je njegov rad duboko zadirao u probleme ne jedne, već više znanstvenih disciplina.
Kao što smo već čuli, Milutin Milanković je tvorac najpreciznijeg kalendara, čija će se korekcija zahtijevati tek za 28.000 godina. Smatrao je da gregorijanski kalendar nije valjan jer za 3300 godina kasnit će za jedan dan. Prema Milankoviću, prestupna godina mora biti djeljiva sa 4 bez ostatka, a sve ostale mogu biti djeljive, broj vijekova njihov može biti djeljiv sa 10 s ostatkom 2 ili 6. U Carigradu 1923. na Vaseljenskom saboru kalendar je priznat, ali nažalost ostao je bez primjene. Milutin Milanković značajan je i kao književnik. Njegovo poznato znanstveno djelo Kroz Vasionu i vekove najbolje je u njegovom žargu, kao i trotomni memoari, uspomene, doživljaja i saznanja, gdje su sjećanja na rodnu kuću, dalj i njegovu okolinu ispisani izuzetno niskim tonovima. Kritike Milankovićeve teorije ledenih doba počele su 50. godina. Kritike su potekle uglavnom od meteorologa koji su tvrdili da su insolacijske promjene zbog promjena u zemljinoj orbiti isuviše male da značajnije izmijene klimatski sistem. Ipak, kasnih 60. i 70. godina istraživanjem sedimenata duboko u morima su dovela do široke potvrde Milankovićevih stavova, jer je otkrivena periodičnost 100.000 godina. Kao i svi vizionari, Milanković nije doživio da njegove teorije steknu punu afirmaciju. Tek 1976. godine, kada su empirijska istraživanja dokazala preciznost Milankovićevih teorija, njegov ugled u svjetskoj znanosti vrtoglavo raste. Njegovo glavno djelo, Kanon osunčavanja i njegova primjena na problem ledenih doba, svrstano je u najznačajnija znanstvena djela 20. stoljeća. Milutina Milankovića svjetska znanost uvrstila je među 5 najvećih znanstvenika 20. stoljeća, a NASA, Agencija za svemirska istraživanja, među 15 najvećih znanstvenika svih vremena koji su se bavili planetom Zemljom. Hvala na pažnju.